أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. حمد سناج رب عالم را، صلاة و سلام لسر حبيبي وي آل و ازواج و اصحاب و اتباع وي به. سلام خدا لسر قدسا پیروز، لسر مجاهدین غزه، لسر تمام مسلمانان اولوه به. گلی اویندارن پیغمبر ایکو مجوان دیه آنیه وی میدان اسلامه. اسلام دین خدایه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوا خدا وقتی کو هلانی ملیخوه د دنیای دا ظلمی زوری نحقی هبو، عدالت نبو، انسانتی نبو، قنجی نبو. رب عالم پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمام عالم را رحمت شاندیه. لسر عرده چه قاس اقتدار هنه، چه قاس قرال هنه، چه قاس پادشاه و دولمند هنه، تمام و توپ بکن داینن سر کفیا شینو کیلوی رسول خدا جی داینن سر شینو کیلوی رسول خدا ایدی گرانته. لورا رسول خدا خونا انسانا نرتیه. رسول خدا دوا قرالی دوا پادشاهی نکریه. رسول خدا بویا خدمتکار تمام ملت خو، تمام قومان. رسول خدا حبشیان، فارسیان، عربیان، ترکان، کرمانجان، چچنان تمام واد به بایرق اسلام دا خستی یک تمام وی عبدیتیش خدا را کرنه. جبروی دنیا محتاج پیغمبره، محتاج عدالت پیغمبره. ام همی مسلمان محتاج براتیا اسلامنه. رسول خدا علیه الصلاة والسلام 23 سال پیغمبری کرد. دوی 23 سال هادا لسر 4 تشتا زیده سکنی. یکی وی عقیده ایمانه کو باوریا خدا، رسول خدا، باوریا قضا و قدر و آخرت کتاب وی ملک ویه. اید دعا ناس کرنا کافره. انسانه کی کو ایمان آنی خدای خواه ناس کر گله نیار خدا جی ناس کر. جبروی رسول خدا ناس کرنا کافره نشان مدا. ایس سیا رسول خدا براتیا اسلام دناو مسلمانان دا تحسیس کرد. اهل مکه و اهل مدینه انصار و مهاجر بونا برای هف بسالا بفتنا یهودیا قوم اوس و حزرچ و عشیر مظلم بون لهف خستن هف کشتن نیارتید ناواندا هبو. رسول خدا براتی خستن ناوا. ای چارا رسول خدا خدا عز و جل تو قرآن پیروز دا دبی والله متم نوره ولو کره الکافرون. کافر بخازن جی نخازن جی
خدا وی نورا خو تمام بکه جبر وی مسلمان گلک جبو نورا اسلامی جبو عدالتا اسلامی جبو قنجیا تمام انسانا دین خدا حاکم بکن جبو حاکمیتا دین خدا بشغلن و بخبتن لو راجیه کو اسلام تنبه ظلم هیا خون هیا نیارتی هیا کین و نفرت هیا اخشیتی هیا فاشisتی هیا کبر هیا غرور و نفس هیا جیه کو اسلام هبه حضور هیا قنجی هیا akıl insanan mal insanan can insanan nesli insanan dini İslam'an dibin himaye و garantiye Xuda daye. Tekbir! Tekbir! Geli خوش کو برا به 100 ساله اسلام تو دنیای دا حاکم بو رسول خدا جه حرب بدر و فتح مکه صحابی وی جه بیزانسا روما و جه پرسا ایران بگره تمام دنیای جه دست ظالم و دسپوتا درخستن خوشی کت دنیای لیبل وقتا که مدفج خدا بردا مدفج دینوی بردا مب دنیای گرد مب سنگه هف گرد تا علیه هفدا شغلی سیونیست رابون ارخشیتی مذهب چیتی خسنا نافمه گوت قومک مزنی گلک تمام ملت غلام تیا وبکه جیدن راگو تو جیدن مستری مسلمانان جهف کرن امت دور کرن خونا مسلمانان هات ریتن مال وان هات تالان کرن عرض وان هات اشغال کرن مسلمان حرو دگرین دایی کتم حرو دگرین نه دین ما نه ناموس ما نه شرف ما نه حیثیت ما تو قیمت مسلمانان نما گله ام درسک جه درخن ام هشیار بن بره خبدن رب خواه به دین وی بگرن به پیغمبر وی بگرن ریا خدا ریا خلاصیه ریا عزتیه ریا شرفیه گله ام به شرفا اسلام بگرن نیز 120 ساله هرو گرین پایمه هرو مهاجری پایمه تالان کرم پایمه تناو اوروپا و امریکا دا 4,000 دمرن تینه کشتن تمام دنیای رادبی پیا زارو که کافره چما به قیمته چما زارو که ما پیره که ما گنج ما عزیز ما به قیمتن سبب وی هیا ما قیمت ندا اسلامی ما قیمت ندا قرآن ما قیمت ندا جامعه ما قیمت ندا هف مذهب حس نکر مال و منفعت دنیای براتیا مراکر گلک ام براتیا کو خدا و رسول وی جمد خازه ام وی براتی بکن خدا چد بجه ان الله يحب الذين خدا عز وجل جوا کسا حسکه او کسکینه بنیان مرصوص وک زریچه وک قرشون وقتا که مرف دحلین جهف کرنا وی نممکنه دبی او مسلمانه که جهف را دخازن جبرای خورت خازن بنا بنیان مرصوص görev vaçiye vazife vaçiye إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
كأنهم بنيان مرصوص. Av Müslüman görevava kafira dikuşun, zalima dikuşun, Siyonista dikuşun, Amerika ortaya ratkın, İsrail ortaya ratkın, İngiltere ortaya ratkın. Bu şerefa İslami sere xodidin, mali xodidin, bu Kudsa piroz her tişti feda etkin. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Geli evindarın peygamber Xuda tvi asra hada dixaze neyari xwe zelîl ke ve aziz ke alema İslam'ı aziz ke ji bo wî Xuda mücahida derxiz tofana Aksa dest pê kir ew marê reş İsrail bi tofana Aksayê pişta wî marê reş kist Xuda bi destê Îranê jî çavê wî kor kir. Îro ev mar birîndar e. Gelek em vî marî ji ortey rakin. Lewra marê reş neyarê însaniyetî ye. Neyarê mehemiyan e. Gelek em bibin yek vücud. Gelek em bi benê Xuda bigirin. Bi werîsê Xuda bigirin. İzzet û şerefa ko Xuda da Hamas da İzzettin el-Qassam Tuğayî da ehli Kudsê vî şerefî jî bila Xuda nesîbê waw ê mehemiya jî bike. Gelî Müslümanan em evîndarê peyxemberin em destê xwe ji alema İslamê ra dirêjkin em destê biratiyê dirêjkin neyartî em rakin Melbosna Hersek li Çeçenistan li Afganistan li Doğu Türkistan li Hamay li Humusê li Halepçe li Gazze li Mısrê li Filistin me destê xwe ji Müslümanan ra dirêj kiriye. Biizna Xuda zafer nêze. Biizna Xuda kuvveta me wê bibe yek ve neyarê me bibe gulamê me. Tekbir! Tekbir! Gelî Müslümanan berê Yahudî jî gulamê me bûn, Hristiyan jî gulamê me bûn, Mecusî jî gulamê me bûn. Lewra em gulamê Qur'anê bûn. Em gulamê peyxember bûn. Me şerefa xwe, şerefa İslamê qebûl dikir. Ji ber wî ew gulamê me bûn. Îro gele em rabin piya, rabine qiyamê. Temamê lîderê dewletên İslamê. Bila evî xerabî, evî axlaqsizî, evî nebaşî, evî tirsonekî, evî beredaytî, bila vî gömlekê ê kafira ji xwe derxin. Bila tirsa kafira kevê dilê me. Ne ku tirsa kafira, bila tirsa me kevê dilê kafira. Ne ku tirsa kafira kevê dilê me. Biîzna Xuda, Xuda Azze ve Celle ve zaferê xwe nesîbê me bike. Gelî şeyxo, alimo, ulemao, seteko, partiyên, saziyên İslamî warin em bibin yek, em biratiyê bikin ku Xuda jî ji me heske, peyxember jî ji me heske. Xuda Azze ve Celle cenneta xwe nesîbê me jî bike. Tu dawa cenneta wî tune gayrî İslamê. İslam cenneta wî heye. Vaadê Xuda heye. Xuda Azze ve Celle vaada wî haqq e. Gotina wî haqq e. Hem dünya hem jî ahiret. Gotinekî me jî ji Papa re heye, Papa. Ji Avrupa re heye. Ey Papa! Siyonist çi qas neyarê me ye ew qas neyarê we ye jî.
قدسا پیروز چه قاجمرا مهمه جوارا جی اوقا مهمه چه قازارو که مکشتنه رواندنه به ابستین عاداسی فدا کرنه خونا و خارنه اوقا زارو که اوروپا جی برنه چوا نیار میه و ساجی نیار ویه چوا اسپانیا سرهلدایه اسپانیا تمام ilgi و علاقه خواه جی یهودیا بریه تمام درنک و فعالیت و خدمت و جناوا مملکت خواهوتیه اونجی رابن قیامه اونجی بمرابن ام به هفرا قدسا پیروز جدست یهودیا درخن خیر و خوشی بلاب که دنیای اونجی خوشی ببینن امجی خوشی ببینن خدا عز و جل یکی تیامه عاقبتامه براتیامه زیده بکه خدای تعالی ایمانامه کامل عملمه قنج بکه خدا مجریا پیغمبر ریا صحابی ریا اولیاء دور نکه از تشتجی بیجم از قوی کم رسول خدا علیه الصلاة والسلام ضعف نخوشه زیدتر نخوشه دبی یا ابا بکر هر پیشیا مسلمانان دال مشکه حضرت ابو بکر که صفی پیش دبی امام رسول خود کیف خوش دبه رسول خود جتشاوی ویسترکتین صحابی دبین یا ابا بکر رسول خود باش بو رسول خود ویب که پیش و امام تیب که رسول الله دبی نخیر دبی من وقتا دی ابو بکر در کت پیش بو امام و بو رهبر و پیشیا و دال مجد کر کسی جو دنگی خوا در نخست تمام و تابع بون اپی کیف خوش بوم که مسلمان لیدرک وانها عاقبتا واچه بیه ابو بکر لپیشه من ازف پی کیف خوش بوم گلی مسلمانان جمراجی رهبرکی لازمه جمراجی لیدرکی لازمه وک ابو بکر صدیق وک عمر الفاروق یک عثمان ذوالنورین وک علی کرار خدا وان لیدران نصیب مبکه سلام و رحمت و برکت خدا لسر وبه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امانت خدا بن تکبیر